gusenga ari ingirakamaro. Byihorere nanjye nafashijwe ubu nsigaye ndi mu gakiza. Reba wa mugabo ejo bundi yaravuze ati yaratuye. Ahubwo ndaguhisha nawe uture menshi kugira ngo Imana igumugisha. Haranditse ngo hano ku murongo mu bice bibiri. Haranditse ngo gusambana niko gukiza. Gusenga niko gukiza. Uho gusambana nta kiza cyo gusambana. None sanditse no Bibiliya urabona yari ibeshye. Oya nawe kuba wasomye Bibiliya gutyo uvuga ngo gusambana niko gukizwa. Nyereka aho byanditse muri Bibiliya. None waba udasambanye wajya mu ijuru gute? None se nusambana cyane ni uzajya mu ijuru cyangwa nuzakizwa? None Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ujye ukurikira intambwe ze kugira uzajye mu ijuru wejejwe. Ahubwo ndumva wakisha. Gerageza gusambana cyane nibwo uzabona Yesu we. Nusambana se uzabona ijuru gute? Ariko rwose yarakiririmbiye akicara hejuru nimuragira Yesu ni muzima. Iyi Bibiliya rero ndayiguhaye ariko urambireza bende yo gutura. Ndaguhishana nawe ndaguha bende. Urarimba ndayaguha. Uratura neza uyu munsi kuko n'Imana irakwandika mu batu. Ndakugira inama yo gusambana. God have mercy upon us. Bari pati bakiwe. Yazambaye bino bipantaso bonde yaragiye. Wagiye ugura amasogisi ngayo. Ingweto ngiyi warayibuze. Warayibuze ingweto ngiyi. Ndakugurisha rino sogisi. Unjakira igiceri cya 20 ndasigaranira ingiri ndarigabamo kabiri. Cyangwa ugurisha urukweto rumwe nanjye njyana urundi gusenga. Cyangwa unjakira amafaranga ngugurisha urupapuro rumwe rwa Bibiliya naho ujye ubwitwaza mu gihe ugiye gusenga. ndakuri y'icyongereza bari ugenda. Icyongereza. It was at this moment that he knew. Reka turebe. Ziko handitsemo take you. God have mercy upon us. Iyo ngiyi ivuga ko kuva mu byaha ariko kuyoba. Yuve mu byaha urakizwa. Ivuga ko kuva mu byaha ariko kuyoba. Yuve mu byaha urakizwa. Gukora ibyaha niko gukizwa. Gukora ibyaha niko gukizwa. Ariko abantu uzabageze gute? Abantu musenga muracyafite imyumvire ngiyi. Niba uzi gusoma ahanga na Nehemiya yarabivuze ko kuva mu byaha ariko turi mu rusengero. Nyasi mu rusengero nyene sibavuga ijambo ry'Imana yuko kumva kujya mu byaha ariko gukizwa. Kujya mu byaha niko gukizwa. Nawe niba mubonye ko yagumye mu byaha agakira. Barababesha ngo mushaka Uwiteka ngo niko muzabona amafaranga. Uriya mugabo reba ukuntu itota afite. Komera cyane. Mwari muraho. Nose ntabwo uri kumva. Abandi baraho. Babaza. Karoroje narera. Nayiguriye kwa papa. Why are you running? Umunyakenya. Why are you running? Ngazabazana bose azabazana n'abari kure bose n'abazabazana. God have mercy upon us. N'abari kure bose Yesu azabazana. Abana batonya n'abazabazana. Azabazana Yesu azabazana. N'abari kure bose Yesu azabazana. Azabazana n'abari kure mwese n'abazabazana. Azabazana Yesu azabazana. N'abari kure bose Yesu azabazana. Azabazana Yesu azabazana. N'abari kure bose Yesu azabazana. Yesu azabazana. N'abari kure bose Yesu azabazana. N'abari kure bose n'abazabazana. Mureke twakire pasiteri wacu araje gahara. Ni pasiteri wacu. Kasiga gasinzi kirwa muri quartier bagakubita. God have mercy upon us.
ndabona se ari kwicara hajyana muri soro yiwe ari kwicara. Help me. Is they telling me that's what we are not know? Haleluya. Amen. Meze mute? Sawa. Abona mwazindutse iri torero baryita itorero gahara comedy. There's room more one to your Lord. Abakristo rero twatangira twibwirana hera kuri wowe wa marinette. Pasiteri banyita mandazi. Yesu. Anyita mzirira. Pastor nitwa Bishop. Anje nitwa Kanyanguru. God have Kanyamakara wagose. mercy upon us. Utakazo pastor. Urakoze cyane. Ni byiza kwibwira. Rero twatangira dusoma ijambo ry'Imana. This is plain. Ko ntari kubona se baho. Nope. Mureke dusome ijambo ry'Imana Yohana 3 umurongo wa 16. Bishop aguko dusome. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uyizera arimbuke kugira ngo azagereyo amahoro. Ni ijambo ry'Imana. Uri gusoma nabi. Niba ndi gusoma nabi baguha igitabo nawe uhasome urebe ko byanditse. Haranditse gusambana niko kujijuka. Kandi wemere ukunde abana ba 18 kuko ndabona ushaje. Ubwo ibindi bikurikira nawe ubisoma hangaha kuko ubona Kuguma mu byaha niko kujijuka. Kuva mu byaha niko kuyoba. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 16 umurongo wa 15. How many times would they tell you before you know that Nigeria is... Urakoze cyane. Mureke twature rero twihana ibyaha byacu kugira ngo Uwiteka abashe kutubabarira. Turahera kuri mandazi. Iki gikorwa mureke tumare tugisenge. Mana ikomeye ngibirayi bya Gitarama. Mana ikomeye nk'umutsima wa Bugarama. Haleluya, amen. Abakristo mwese muri aha ngaha mugomba kunywa ikigage. Niko ukizwa bivuga. Ibindi pasiteri ababwira arababeshya. Okay, mureke twafaranga arenzaho ikindi. Imana imbabarire ejo bundi nakubise umuntu rushye. Imana imbabarire. Nabwiye pasiteri nabi. Pasiteri nawe umbabarire ko nakubwiye kuri pirate. Akarusho kanjye sindi yarakanyweye. Yakajyanye. Nanjye rwose Imana imbabarire ejo bundi nareye ka 18 ariko nshaka kujya abandi kugira ngo nzihanire rimwe. Imana imbabarire mperutse kwibitoki bya Rudomoro nubwo atafashe ariko ndihana. Pastor umugore wa rwose naramufashe uzihangane pe. Nimaguzanya. Okay, niba twarangije kwatura mureke dusengere iki cyifuzo kugira ngo Imana ibashe kucyumva. Niba byarangiye. Ise pastor we nta byaha ugira. Nta byangiro zabaze barakubeshya. Wa mukobwa ejo hari umujyanye he? What type of plane is this? Kutangiye ngo ndabyahugira. Warebye nawe wasanga Ndatwahuriye kwa Rudomo. For what? Wasanga urwaye iyo mituriye kuko Ndabwo ndwaye imituru nose n'amasogisi yararwayera. Yararwaye. Nese amasogisi arare. Harimo kamera. Harimo kamera. Gabanya urusaku mu rusengero rwanjye. Nushaka gutera urusaku rwinshi uzuba ku rusengero rwawe. Nda kibazo nareba nshakira ka 18. 70 years old man. Pasiteri adukingirizo twanjye tumbereze nawe mbonye ka 18 ndashaka kukihemba. Pasiteri udukingirizo twanjye wadusize. Niduta tumbere ngambereze tubere nawe urakoresha kamera. Pasiteri uratumba rwose uretse gato. Dukingirizo ubundi nibi wakwica cyangwa ukasohokera mu rusengero. Mbere dukingirizo twanjye nisohoke mve mu rusengero rwawe. Nose ubundi dukingirizo nibi. Ndadukingirizo ngo here hara ku marembo ugiye kwinjira mu rusengero. Mbere uricara cyangwa usohokere mu rusengero. Ariko uratumba. Uratumba. Utagira ngo turahurira hano ku irembo guranjika. Ndagufata usohokere mu rusengero. Uratumba. Tumbereze pasiteri. Icara ahubwo dusenge. Tumbereze. Oya tumbereze. Ngira niba uratumbereze. Oya ngira niba uratumbereze. Udukingirizo twanjye. Ndajya kukukurikirana. Oya reka. Ndadushaka rakana nshaka kwihera. Uratumba ariko. Uratumba utagira ngo ndadusiga. Ntabwo ngenda dusize. Reke dusenge. Bana utubabarire. Hano turavuga tugacumura tukareba tugacumura utubabarire. Reke dusenge. Data mwiza. Mana dukunda mana kwebera aho tutareba. Umukozi w'umuhanga nawe wanye nawe. Hano wagiranwa nawe. Utubabarire.
twavuze byinshi ariko tubabarire kuko ni wowe ushoboye uri hejuru ya twese. Urakoze kuko tubyumvise ndetse ubwayo nyuma yo kuntera inda waragiye urazimya. uwa mukobwa ninde ukuntumye? Ninde ukugutumye se ujya gutera inda wigeze ugisha inama? Genda se ntera inda kandi. Umva urantunga cyangwa ujya muri gereza? Ubundi se batera inda gute? Pasiteri umaze gutera umukobwa inda n'inda iriho amagaragamba wagiruruka koga mu kwa 12 kuramo. Urayimba cyangwa nawe yimba? Uramutunga? Umuki uyu mukobwa gereza cyangwa umuntu hose naho njya. ubona bigize ngo nakana unza nengiye kwihemba kumbe wamuteye inda. God have mercy upon us. Genda uzana amazi tumanze tumwoze. Kuno uramutwara sagucya. Niba muri kuri misiyo muje kurusengero urusengero mutumuke mugende. ugomba kuntunga ujya urareba ugasanga narayidandura dinze. Ariko se ngutunga ibi ni ibiki? Aya ni amagahetse. Akaza ngo ugomba gukizwa nawe ubwo utarakizwa. Kuramo kugira ngo mwarejejwe. Kuramo niyo kote. Kuramo. Reba mondebere mwana. Fatibuye nawe umutere umwe mwishyuranye. Fatibuye nawe umutere nibara mutere. Fatibuye umutere umwe mwishyuranye. Fatibuye umutere umwe mwishyuranye. Reba ubujyase. Mwishyure pase. Muraza kutwishisha. Oya pase ibintu yakoze nagatangaza. Birakomeye. Naguteriwe nawe abakwishyuye. Naguteriwe abakwishyuye bihwaniremo ariko bere kudusenyera urusengero. Ziko babavuze cyangwa umwihorere kwihemba. Umwihorere njye kukwihemba. Oya reka ngwijyanire njye kukwihemba. Uramutunga cyangwa mwijyanire? Baka ibi bintu tubikemure neza mu mahoro. Aha ngaha ni mu rusengero rwa gahara kandi ni njyewe urusengero mu Rwanda. Nta rusengero mbona ca hano tugenda. Urabona ibintu pasiteri agakoreye ntadushebeje. Urusengero ararushebeje burundu usibye yuko yabi. Ejo tuzasaba komora mu bijyanye byose. Oya reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.